Koja je razlika između a i n? A iznimke ću vam reći na kraju. Član a ide ispred imenice. Član n isto ide ispred imenice. Šta ćemo sad? Ako imenica počinje sa suglasnikom, onda ide a. A book, a chair, a table. Ali ako imenica počinje sa samoglasnikom, a, e, i, o, u, onda ide n. An apple, an orange, an elephant. Pa zašto onda kažemo a university? Počinje sa u, to je samoglasnik. Je, ali nije university, nego university. Kao da ima j ispred, znači suglasnik se izgovara. Zato. A university. Ista stvar sa an hour. Počinje sa h, to je suglasnik, znači trebalo bi biti a hour. Ali h se ne čita, znači zapravo počinjemo na a hour. An hour.